and we will fight for win the game at home. Selamat sore. First, I ask for you to not speak or ask anything about what's happened with Yuren. Let's go to focus on this match. Ya, selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin meminta kalian untuk tidak membicarakan terkait sebelumnya insiden dengan Yuran. Ayo kita fokus untuk pertandingan ini. The reasons for I can say this is for not have bad interpretations again. Ya, alasan saya mengucapkan ini agar kita atau semua orang tidak ada peluang untuk menyalahartikan apapun itu. Before I speak about this match, I just want to ask you that you are the press, if you have any news about the analysis of the committee of referee against about the last match between PSS Sleman and PSM Makassar, if you have any news, because what important is that someone analyze this for these kind of matches not happen again, because it's too much big coincidence. The referee make many mistakes only against one team. So please, police investigation, please, for everybody can be clarified, because PSM Makassar supporters, the supporters of football of Indonesia deserve that someone go to speak, that not happen nothing and was just mistakes or wherever, but please speak about the referee, because there are three teams. PSM Makassar spoke after the match, PSS Sleman spoke after the match, but the Wazi team disappeared. Nobody knows what's happened. Also, we don't have any news about what's happened of the referee, if something happened. With my experience, what I can say is many mistakes just for one side. Please, police, investigation, please. I think the supporters of football deserve clarify. We respect everybody. I think the supporters of Sleman are fantastic. They make fantastic behavior. But I think it's important that what happened on the match, not see just the broadcast that in the Dozier show, but the match, the true match, what's happened. Please analyze and make your report for the football in Indonesia can develop on this situation. Ya, dan kenapa saya mengutarakan ini? Saya pertama-tama meminta kepada kalian, jika kalian mempunyai berita atau informasi terkait dari komite disiplin, karena ini penting. Banyaknya kesalahan-kesalahan wasit yang ada di pertandingan tersebut, dan terlihat bahwa ada 3 tim di pertandingan tersebut, dan banyak kesalahan terhadap kami. Jadi saya harus bicara ini karena supporter kedua belah pihak, PSM Makassar, PSS Sleman, dan juga supporter dari sepak bola Indonesia layak tahu apa yang terjadi. Jadi saya minta polisi untuk menginvestigasi, memberikan laporan mereka. Jangan cuma melihat broadcast saja yang disiarkan dari Indonesia, juga perlu melihat, meneliti semua apa yang terjadi di pertandingan. Karena sekali lagi supporter sepak bola Indonesia, supporter PSS Sleman yang saya kira mereka cukup luar biasa mendukung tim mereka, dan juga supporter PSM layak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena setelah pertandingan, PSM dari pihak PSM bicara, dari pihak PSS Sleman bicara, itu di press conference. Namun setiap kali dari pihak wasit tidak ada. Mereka menghilang begitu saja, tidak tahu apakah mereka dihukum, apakah mereka diinvestigasi, apakah
ada tindakan lanjutan yang diberikan atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di pertandingan. Jadi tolong investigasi ini, lihat pertandingan keseluruhannya dan berikan report, dan jika kalian mempunyai informasi lanjutan tentang ini, tolong beritahu. About tomorrow match preparation. Okay, we give 2 days rest for the players to recover. Some of them are not 100%. Some of them are injured. Some of them are here with us today, but we don't know if they can play tomorrow. I think it's not physical, just the rest that they have to need to recover. Also mentality rest, because it's not easy. Play many matches in short period with trips, and after we see and we try to understand why our match against Bali and Sleman cannot change, and that now we know that game perceived against Persisol got to be changed. We try to understand, but we not understand. But okay, sometimes we feel like we are not on the same league. But I believe that they have really reasons for this. I just see that now for the game for tomorrow, in the one side there is one team that is fighting to be on the second position. In our side is our pride that is on the field, because our last match here we lose. We know that in the other side there is a strong team with very good players, big budget, but they're going to play with 11, and we're going to try to play also with 11. We hope that tomorrow the supporters can come to support our boys, because it's important to us, and it's important also that we need to give a good mentality since the beginning of the match, because this team have good intensity, they are very good on transitions, and have many players that can shoot outside of the box. So we must be careful with this situation, and I hope that we can make a good game, for we can make a good performance and to make a good result. Terkait persiapan, kita memberikan 2 hari kepada pemain untuk libur. Ada beberapa pemain yang tidak 100%, ada beberapa pemain yang cedera, bahkan ada yang pemain yang kita bawa di sini kita belum tahu apakah kita bisa menggunakan pemain ini secara maksimal. Saya kira terkait persiapan untuk pertandingan ini bukan cuma untuk mempersiapkan fisik mereka. Saya kira kita juga harus pulihkan kondisi mental mereka. Karena apa? Banyaknya pertandingan yang kita lakukan sebelumnya dengan tenggat waktu yang sangat sempit, dan juga perjalanan yang kita harus lakukan untuk pertandingan-pertandingan ini. Jadi saya kira kita harus pulihkan dari sisi mental mereka. Dan saya baru dengar juga bahwa pertandingan Persib melawan Persis Solo diundur, padahal permintaan kita untuk mengundur pertandingan kita atau mempermudah jadwal kita sebelum kita pergi ke Vietnam ditolak. Kadang-kadang saya pikir ketika kita melakukan permintaan ini, saya kira tim saya bukan di liga yang sama. Dari segi kekuatan tim, saya kira Malut mempunyai pemain-pemain yang bagus, dan mereka sedang berjuang untuk mendapatkan posisi 2. Dan dari sisi kita PSM, ini soal harga diri, soal pride kita bermain di kandang, dan mereka mempunyai pemain-pemain bagus, dan pemain yang skuad yang mempunyai budget besar. Namun pemain-pemain mana yang akan main di pertandingan tersebut akan tetap 11 lawan 11. Jadi saya berharap bahwa dukungan daripada fans kita untuk datang besok untuk memberikan mentalitas yang bagus, karena tim ini bagus dalam hal transisi, dan juga mereka punya beberapa pemain yang mempunyai kemampuan shooting dari luar kotak dengan sangat bagus. Saya berharap pemain-pemain kita bisa memberikan performa bagus untuk meraih hasil bagus besok.
our preparation for the match tomorrow, like coach said, is the same we do before. We know the other side have a good team, have good players, but we also tomorrow we also have a good team. We want to give our best tomorrow for try to win, because we know Malut wanted to fight for the second position, and we will fight for win the game at home. Saya dari coach, kan ini ada beberapa kejadian dari di merasa dicurangi dari wasit dan ada sanksi komdis. Ini apakah menjadi pengaruh bagi untuk pertandingan besok atau bagaimana? Well, I don't know. I hope not. But on this moment, the mentality of the players, of the staff, I think it's not the same, because we feel feeling that unfair that the league not let them change our Bali match and Sleman match on the schedule, for we can have more time to prepare the game on Vietnam and to recover, like Vietnam team and other teams make. This is why Cambodia already passed Indonesia. But also the decisions of the referee, because if we see the referee make bad decision against us, in favor of us last match, is one thing, but we know that opponent team need to win. We know, everybody knows this, and after we see many mistakes of the referee always against us, is the goal that Uran scored that was clear. It's a penalty of number 20 that push the jersey like this pull of number 29. Is the third goal of Sleman, that is a foul of number 11 on Lacinari. It's the number 78 that with the game stop, our number 99 go to make a pass and to pass the ball, and he make a tackle front of the referee, and no yellow card, no red card. It's also number 78 when Nermin go inside with the ball of the box, that he make this to him, and no cartão kuni, no red card. It's unbelievable. It's the head coach that make this to Vitor Luis and cartão kuni. If I make this in the future, please give me red card and 2 years suspension, because this is a game. Football is a sport. Nothing on the sport we can change. Sometimes we're going to lose, we're going to draw, we're going to win. We need to have respect, and we must have valors, valors. When we lose, when we draw, and when we win. And what I saw on this match, that this was drama. If I know that is going to happen, I take under 18 or under 20, as I spoke, because I want to protect the players and the team, to try to choose the best players to put there. Because if I take and if I bet on many young players and we lose, like we lose, after maybe the other teams go to say that we sell the game to Sleman. This is just my how can I say, my frustration, because the people don't understand. I already have many years on football, I see many things, but was the first time that I feel like the police need to go to the Wasit dressing room. This is my opinion. Dan saya berharap sih tidak ya, tapi mentalitas kita, mentalitas pemain, mentalitas staff setelah diperlakukan seperti itu ya tidak sama. Dan saya juga perlu sampaikan kembali kenapa mereka tidak memberikan perlakuan yang sama kepada kita pada saat kita meminta kelonggaran jadwal untuk memindahkan atau mengubah jadwal melawan Bali dan Sleman pada saat itu. Dan tim Vietnam saja mereka merubah jadwal mereka dan diakomodir oleh liga mereka di sana. Sedangkan kita tidak, sedangkan kita harus tetap lakukan hal yang sama sesuai dengan jadwal tersebut, dan itu padat bagi kita. Dan juga keputusan wasit yang membingungkan bagi saya pada saat itu, dan kita semua tahu
semua orang tahu bahwa PSS Sleman membutuhkan kemenangan di pertandingan tersebut, dan kita bisa lihat keputusan-keputusan yang janggal, golnya Yuran, foul yang dilakukan oleh nomor 20, gol ketiga yang dicetak oleh pemain PSS Sleman seharusnya foul, dan nomor 78 juga melakukan pelanggaran. Pelatih mereka melakukan tindakan tidak seharusnya kepada pemain, technical staff mereka melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pemain kita, yang mana saya kira ini kalau saya lakukan, tolong kasih saya kartu merah dan mungkin dihukum 2 tahun. Tapi itu hanya kartu kuning saja pada pelatih mereka, dan juga ada menarik baju dari pemain Sleman pada saat itu, namun hanya diberikan kartu kuning. Dan saya kira itu yang perlu saya sampaikan, karena di setiap pertandingan, pada saat pertandingan selesai, kita akan mempunyai hasil, entah itu menang, entah itu kalah, entah itu draw, dan kita akan mempunyai, dan kita tidak akan bisa merubah itu. Namun saya kira respect kita harus tetap tekankan di situ, dan juga pride kita. Yang disebutkan oleh coach tadi adalah harga diri kita. Dan kalau saya tahu pertandingan tersebut akan berjalan seperti drama yang terjadi di pertandingan tersebut, saya tidak akan pasang pemain-pemain kita yang ada di situ. Saya akan undang mungkin tim dari U18. Namun saya ingin proteksi, saya ingin lindungi pemain-pemain kita. Jika saja bila panggil pemain-pemain muda atau U18 dan kita kalah besar, orang-orang di luar akan bilang PSM jual pertandingannya. Makanya saya tetap memberikan skuad terbaik kita pada saat itu, dan inilah rasa frustasi saya, luapan frustasi saya. Dan saya kira ini dari pengalaman yang saya dapatkan sebagai berkecimpung di dunia sepak bola selama beberapa tahun. Saya kira pertandingan ini perlu diinvestigasi oleh polisi.